Ono što ćete odmah zapaziti kada dolazite u ovaj pitomi kraj, to je da je ovdje dosta mladog svijeta, gdje su mladi, tu je i dosta sportskih aktivnosti. Sportsku razglednicu, da tako kažem, ovog kraja u Lištici da će nam Mladen Kvesić, sekretar SIZ-a za fizičku kulturu. Pa mogu reći da omladina naše općine ima mogućnosti da se bavi natjecateljskim sportom kroz rad u 3 nogometna kluba, ovdje u mjesnoj zajednici Kočerin, u mjesnoj zajednici Ljuti Dolac i u Lištici, zatim kroz 2 košarkaška kluba, muški i ženski u Lištici i 2 kuglaška kluba u Lištici i mjesnoj zajednici u Zarići. Isto tako niz je manifestacija gdje imaju mogućnost bavljanja sportom kroz hercegovačke sportske igre, male olimpijske igre, seoske partizanske igre, a tu je i tradicionalni jugoslavenski revijalni kup u malom nogometu. Što se tiče ove naše današnje emisije, takmičenja se odvijaju u tradicionalnim disciplinama znanja i imanja, dakle kao što vidite skok udalje iz mjesta, streljaštvo i u potezanju konopca, o rezultatima na kraju emisije. S kakvim se sve problemima u poljoprivredi suočava trenutno opština Lištica, kako se izlazi iz nerazvijenosti i rješava problem akutan u mnogim našim sredinama nezaposlenosti? Pa prije želim iskoristiti priliku da ukratko kažem da je Lištica općina koja se rasprostranjena na 382 kvadratna kilometra, da na tom području živi 26.000 stanovnika u 31 naseljenom mjestu, 20 mjesnih zajednica. Do tog broja stanovništva danas trenutno imamo u inostranstvu 1400 radnika sa 500 članova njihovih porodica, da je naš cjelokupni udruženi rad, gdje imamo danas 21 osnovnu i radnu organizaciju, udružen na nivou sistema sa sjedištem u Mostaru, odnosno na nivou sistema Bosne i Hercegovine. Što se tiče problema nezaposlenosti, što je u ovom trenutku jedan od najtežih i najvećih problema u našoj općini, mi trenutno imamo oko 3800 zaposlenih, a 2250 nezaposlenih. Upravo sada gledamo kadrove posla stoljeća, kako smo mi u Lištici nazvali, gradnju tvornice obuće Viko, Sor Viko iz Varaždina, koja treba da počne sa proizvodnjom polovicom iduće godine. I upravo ovaj program, jedan od prvih programa u Republici, koji je financiran iz sredstva narodnog zajma i samodoprinosa, i kroz ovu investiciju zaposlit ćemo negdje oko 1200 radnika. Što se tiče ostale privrede, na području naše općine djeluje 2 osnovne organizacije udruženog rada, FEAL, čije inserte, čijeg pogona upravo gledamo, i Metalac, koji su nosioci razvoja iz oblasti metalske industrije, zatim građevinsku radnu organizaciju Novogradnja iz oblasti građevinarstva, 2 trgovačke radne organizacije Obnova i OTP, i u oblasti poljoprivrede to je radna organizacija Duhan Kop, o kojoj smo već prije više čuli, a koja je i glavni nosilac razvoja u oblasti poljoprivrede na našem području. Hvala na ovim zaista iscrpnim informacijama. I u Kočarinu takmičili su se osnovci. Trebalo je da naprave najuspjelije likovne radove po slobodnom izboru. Žiri, na čijem čelu je bio Ivica Zovko, nastavnik likovnog odgoja, odlučio je da 3. nagradu za rad pod nazivom Jesen dodijeli Marini Mikulić, učenici 6. razreda. 2. nagrada za rad Motiv pripala je Bernardu Musi, učeniku 7. razreda, a prva za ovaj rad Ružici Bazina, učenici 6. razreda. Najuspješnijim mladim likovnim stvaraocima uručene su nagrade poznatog proizvođača keksa i vafla Laste iz Čapljine. Priznanje za neobičan hobi zaslužio je i moler Mirko Galić. On, pogledajte, izrađuje zaista nesvakidašnje lovačke puške. Ovu pušku, zvanu tanđara, radio je manje od mjesec dana. Na pravi način tanđara se iskazala u lovu na lisice, vukove i divlje svinje. Vrlo je precizna i kada se love zečevi, divlje patke i fazani. Vješti lovac Mirko napravio je ovu pušku od dijelova freze i vodovodnih cijevi, a lovačke vještine naslijedio je od oca Marka, dugogodišnjeg iskusnog lovca. U Oklajima na domak Lištice živi Sofija Naletilić, baba Penavuša, najpoznatija naivna kiparica u nas. Njen svijet neobičnih ptica, mitskih likova, egzotičnih životinja impresionirao je i umjetnike i kritičare jednako.
Penavuša izlaže u mnogim galerijama u nas i van zemlje, pa će neke od ovih skulptura odmah nakon emisije krenuti u Norvešku, gdje će biti izložene sa dijelima Generalića, Rabuzina, Kroate. Tako je u dokolici, da bi unucima učinila radost, otkrila u sebi neobičan dar da udahne život drvetu. Za 5-6 godina druženja sa dlijetom i djeljanja rodilo se preko 2000 drvenih figura, snažne i impresivne izazovne kreativnosti. I bez obzira na poodmaklu dob i narušeno zdravlje, zbog čega i nije danas ovdje u našoj emisiji, njena inspiracija je nepresušna. Poželimo joj još dosta novih, samo njoj odnekud znanih motiva i naravno recimo da je likovno izražavanje na ovom području gotovo obična pojava. U prilog tome govori i moj sagovornik Ivica Zovko, likovni pedagog u ovdašnjoj školi. Otkuda ta želja za likovnim izražavanjem i kod mladih i kod starih? Penavuša se slučajno izražava u drvetu, ali mi smo bogati, vrlo bogati kamenom. Pa uglavnom kamen nam je pri ruci i kad kuću pravimo, i kad ziđemo ogradu, i kad se bilo koji način želimo nekako iskazati, onda je kamen prvi, pa se ukras našao i u kući, pa i upotrebni predmet, uvijek od kamena, pa nešto valjda s kamenom vezano i došlo u gene ljudima. Ostalo je, dragi gledalci, da vam saopštimo i rezultate žirija. Žiri je ocjenjivao domaćina u organizovanju ove emisije, u razvoju poljoprivrede, komunalne infrastrukture, kulture i sporta. I odlučio je da za sve ove aktivnosti mjesnoj zajednici Kočerin dodijeli ukupno 1935 od mogućih 2100 bodova. Čestitamo na zaista dobroj emisiji i dobroj organizaciji. Još da kažemo da je naša sljedeća emisija na programu 14. decembra, kada ćemo se javiti sa Pala kod Sarajeva. Do tada, doviđenja.